বনাই ল'ব কেনেকৈ আজি অসম গণ পৰিষদ তাৰমানে আপুনি প্ৰমোদ গগৈ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতিটোৰ কথা কৈছে অসম গণ পৰিষদ কেনেকে আছে অখিল গগৈ অসম গণ পৰিষদে গোটেই জীৱন বিদেশী বিৰুদ্ধে আমাক অলপ কথা ক'লে দিয়ক চান্স। আৰু কৈ দিব আকৌ পতককে। বিজেপিয়ে তেওঁলোকক কি কৰিলে সংসদত ক'লে যে তোমালোকে কাৰণৰ বিপক্ষে কথা কোৱা কিন্তু ভোটটো কাৰণৰ अखिल दा मैं এটা কথা কম हेल' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि प्रमद बर' सार आरो जोंनिनो बिथां हेमन्त गेदेमा सार लोगोसेनो उखिल बिथांमोनजों मा सावरायदों बा जिबायदि हेबलायनाय बाथ्रा जि सावरायनाय बैफोरनि बागै बिथांमोना आरोबाव मा फुल स्पेस जा बुंदों बैफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना आरोबाव नायलांनो थाखाय रेडि जादो लोगोफोर बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै दसे समय साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायो लोगोफोर गावनिनो असे फिसा बर' फिसा होननानै आंनि इउटिउब एसे सापर्ट खालामलाङो लोगोफोर बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मोनगोन लोगोफोर आंनि इउटिउबनि गेजेरजों थेवबो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोबाव बिथांमोना मा फोरमायनो थांदों এই যিটো কাৰবাৰ বিজেপিয়ে গোটেই আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাকক একেবাৰে জিৰো বনাই পেলালে সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ এটাই কথা আপুনি গোটেই জীৱনটো অপিনিয়ন আৰু যুক্তি দি যাব না জাতিৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা কৰিব সমাজৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা কৰিব যে বিজেপিৰ লগত থাকি আজি যদি মই শান্তি আনিব পাৰিছো দুটামান ইনষ্টিটিউচন বনাব পাৰিছো কিবা কাম কৰিব পাৰিছো তো মই গোটেই জীৱনটো চিঞৰি থাকিম না কিবা এটা কৰিম মোৰ কাৰণে প্ৰমোদ দা ঠিক কথা শান্তি অনাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আন্দোলন হোৱা নাছিলে বৰং আপোনালোকৰ জাতিৰ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আপুনি কাৰণে পৃথক ৰাজ্যৰ পক্ষপাতী নেকি আপুনি পৃথক ৰাজ্যৰ পক্ষপাতী নেকি কক এতিয়াই কক আপুনি সেপাৰেট ষ্টেটৰ পক্ষপাতী বিচাৰে আপুনি আজি কক আপুনি বিচাৰে যদি কৈ দিয়ক দ্বিখণ্ডিত কৰিব বিচাৰে আপুনি কৈ দিয়ক আজি কক একদম ওপেন সবে চাই আছে মানে মই এটোৱে ডিভাইড আসাম 50-50 আছিলে ডিভাইড আসাম 50-50 সাপোৰ্টাৰ অখিল গগৈ এনডিপি ডিমান্ড ডিভাইড আসাম 50-50 সাপোৰ্টাৰ অখিল গগৈ সেপাৰেট ষ্টেট আছে উল্টাই মই সুধিম আপোনাক অখিল গগৈ লাগে অসম আৰু ভাগ ভাগ হৈ যাওক ৰাজ্য আপুনি খুটক মই অখিল গগৈ ডাঙৰে এইটোৱে নীতি যে আপুনি মই এতিয়া অখিল গগৈ স্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছো আপুনি আজিকালি নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া মই অখিল গগৈ আপুনি আজিকালি পৃথক বড়োলেণ্ড নিবিচাৰে আপুনি দিয়া নাই না মোক নেদিলে মই ৰখি থাকিম নিবিচাৰে নেকি নহয় জানো? মোৰতো আপোনাৰ সমাজ দলে নিদিলে। আপুনি নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা আপোনাৰ আঁতৰি দলে আহিছে নিদিলে তিনিটা নহয় চুক্তি হৈ গ'ল আপুনি আপোনাৰ বিজেপিৰ লগত নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি আহিছে 1993 বিএসসি চুক্তি হ'ল ৰাপ ষ্টেট নেদিলে 2003 বিটিসি চুক্তি হ'ল ষ্টেট নেদিলে 2020 গোটেই আমাৰ যিখিনি অস্ত্ৰধাৰী দাদা ভাই আছিলে একেলগে আমি শান্তিৰ স্বাৰ্থত চুক্তি কৰিছো যেহেতু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে পৃথক ৰাজ্য নেদিয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীক আমি তেনেকৈ ৰাখি থব নোৱাৰো বড়ো জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব কিন্তু প্ৰমোদ দা এইটো কথা ক'ব নালাগে আন্দোলন আমাৰ এজেন্ডাটো আমি ক্লিয়াৰ আমি এটা 1 মিনিটৰ কাৰণেও পাহৰি পেলাই কোনো কাম কৰা নাই শান্তিৰ কাৰণে কৰা নাছিলে মানে আজিৰ যিটো আপুনি শান্তিৰ কথা কৈছে যে আন্দোলন নকৰি শান্তি তো আমি ব্লাড সেটটো বিচাৰে নেকি আপুনি নাম্বাৰ 1 আপুনি সদায় ব্লাড সেট বিচাৰে নেকি নাম্বাৰ 2 ব্লাড সেট বিচাৰে নেকি আপুনি আইএম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাছিলে কি প্ৰতিষ্ঠা এখন আইএম বা এটা ডিজাইনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাছিলে পৃথক ৰাজ্য বিচাৰিছিল আপুনি দিয়ক পৃথক ৰাজ্য নিজৰ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে বড়ো অঞ্চলত বড়ো মানুহে আমাৰ নিজৰ স্বাভিমান জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছো আৰু মই চিভ হৈ পেলাই বিজেপিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ মই কৰি চৰকাৰটো দায়িত্ব লৈ পেলাই 21টা জিআই টেকিং কৰিলো আপুনি কেইটা কৰিলে অসমীয়াৰ জিআই টেকিং কক আপুনি কেইটা কৰিলে কেইটা কৰিছে মোৰ এতিয়া খাদ্যৰ পৰা লৈ পেলাই আৰণ্যাই গামছা দখনা নাফাম আমাৰ যিমান আছে অনলা খাৰে আঞ্জা সব মানে আমাৰ সিপুং আহি গ'ল আপুনি কি কৰিলে প্ৰমোদা সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম হা সেইবিলাক আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কৰিব পৰা নাই যে আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কৰিব পৰা নাই যে কিটা কৰিব আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যেতিয়ালৈকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কৰিব আপোনাৰ গামছা হেৰাই যাব আজি জিআই টেকিং হল কিবা কয় যেতিয়ালৈকে আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কৰিব আপোনাৰ সব হেৰাই যাব তেতিয়ালৈকে কিয় ৰখি থাকিব আপুনি আজি অসম চুক্তি 85 হল আজিলৈকে বহুত দফা ৰৈ থাকিল কিয় ৰৈ থাকিল কোনবাটো মাথা লুগাব লাগিছিল না চুক্তিটো ইফাল নহয় খিফাল কৰি চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে তো আজি প্ৰেক্টিকেল হওক বাস্তৱ হওক আমি 30 বছৰ সংগ্ৰাম কৰি আপুনিও সংগ্ৰাম কৰিছে আমি নিজকে কিবা ইমোশন কলি হেৰাই পেৰাব নালাগে কংগ্ৰেছও ভাৰতৰে দল বিজেপিও गिबियावनो जे जोङो मोनसे
जे जोंनि हा गोमानाय जारिमिनारि जे नौनोगोर सिखनाझारखौ लानानै मोनसे जारिमिनारि सावरायमेल खुंनाय जादों। बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना मिन्थिगौना मिन्थिया बे एलेखाया जोंनिमोन। बेयो आजौ आजौनिफ्रायनो जोंहा राजा दंमोन रानि दंमोन होननाय खोथाया दिनै मोगथाङाव फैबाय। दिनै जोंनि लोगोसे नौनोगोर सिखनाझारनि बिदांस्रिनि फिसौ बा जोलै फैयै फैयै रानि राजकुमारी दैमारियाबो नोंथांमोननि सेराव दङ। लोगोसे नौनोगोरनि जारिमिन गोथां जारिमिन बेयो 1191 निफ्राय जे जोंहा डाइनेस्टि दंमोन नौनोगोर सिखनाझाराव आरो बेयो गथै 18 डुवार्सजोंहाय बा 18 डुवार्सखौ लाफानानै खुङोमोन। बे जिनिसा दिनै प्रुभ जाबाय। परबर्ती टाइमाव जोङो सुप्रिम कर्ट हैनो थांगासिनो दङ बे 1949 नि दार्जिलिं मार्जारखौ लानानै 18 डुवार्सखौ लानानै। मानोना अनन्त महाराजा थांनाय बोसोराव मोनसे केस होदों 28 आगस्ट 1949 कुचबिहार प्रिन्सलि स्टेट मार्जारखौ लानानै बिथाङा केस होदों। बिथाङा दा मोजां बार्डिक मोनबाय जे भारतआ गोख्रैनो बेंगला जे कुचबिहार प्रिन्सलि स्टेटखौ पुर्नांग मोनसे स्टेट मर्यादा होनांगौ होननानै दा बिथांमोना सुप्रिम कर्टनिफ्राय मोनसे बार्डिक मोनबाय। बिसोरजों कमिटमेन्ट दंमोन जेब्ला माने सुक्ति जायो। दा जोंहाबो दङ 8 आगस्ट 1949 जोंना मार्जार जादों दार्जिलिंआव, बिथांना जादों दिल्लीआव। दा बे 18 डुवार्सजों नौनोगोरजों लोगोसे जे सिखनाझार बेयो रिलेटेड दङ। बे एलेखाया जोंनिमोन। दा बे जिनिसफ्रा थत्य हकारे प्रुभ जाबाय। दा ओंखायनो जों होनदों बे नौनोगोर जोंनि सिखनाझार दुवार ओनसोल हालामखौ लानानै गोदान रायजो जोंनो भारतनि कनस्टिटिउसनावनो होनांगौ। जों होनाखै जे जों भारतनिफ्राय आलादा थांगोन। भारतनि संबिधाननि गन्थ'जों थानानै गन्दियावनो थानानै जोङो बे जिनिसखौहाय जोंनि डिमान्डखौबो जोङो थाब फुलफिल खालामो। बिनि जुनै जोङो सावरायमेल लाबोदों। दा बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना मिन्थिना मिन्थिया बानासुर बान राजा थैखांनायनि उनाव नोङो मिलेसा डाइनेस्टि सालास्ताम्बा गायसनदोंमोन हुरुपेशरखौ लानानै 700 AD बेनिफ्राय बियो 10th सेन्चुरिसिम बे एलेखाखौ मिलेसा डाइनेस्टिखौ खुंबोदों। आफ्टार 21 राजा थैखांनायनि उनाव खुंथाय खुंखांनायनि उनाव बे एलेखाखौ 12 जन चिफटेन्सफ्रानो खुंबोयोमोन। दा फैयै फैयै बे 11th सेन्चुरिनिफ्राय जोंनि नौनोगोर हालामानो बे एलेखाखौ खुंबोयोमोन। दा जोङो स्पष्ट बे जारिमिनखौ दिनै जों मोनबाय गोथां जारिमिन। जों हारसाफोरनि गुबुननि जारिमिनखौ फरायनानै जेबो लाब गैया। जोंनि हारिनि जारिमिन लोगोसे जोंनिनो गोथां नौनोगोरनि राजखुंग्रि राजकुमारी रानि दैमारिया जोंजों लोगोसे दङ। दा जों ओंखायनो स्पष्ट जोंनि जे फुराना डिमान्ड मोनसे नखर रायजो हमलेन्ड बा जोंनि गेरेमसा हारि जानो थांनो नागिरनाय सिमाङा परबर्ती टाइमाव गोख्रैनो जाफुंनो थांगासिनो दङ। जों आसा फैगौ खुब समायनि गेजेरावनो मोनसे गोदान नखर रायजो बा नौनोगोर सिखनाझारखौ जों मोनफिनसिगोन। जोंनाव बाय लेगेसि दं, डकुमेन्टेसन दं, हाया जोंनि। जोंनाव नामजारि दङ, जोंनि बे हाया जोंनि। बे हाखौ भारत आरो आसाम मिलायनानै बे हाखौ जोंनिफ्राय सिख'ना लानाय जादों। जायनि जुनै जोंनि अधिकारखौ नांफिनगौ। जोंनाव बाय प्रुफ दं, नोंथांमोना फराय। 1949 कुचबिहारा जुदि बे हाखौ दा क्लेम खालामबाय थायो अनन्त महाराजा, जों होनदों नोंथांना 28 आगस्टआवसो मार्जार जादों। जोंना मार्जार जादों एखे मासावनो 8 आगस्ट 1949 दार्जिलिंआव। होमब्ला बे हाया नोंथांनि नङा। आसामा हाबदों कन्स्टिटिउयेन्ट स्टेट जादों 1950 बे लेखाजों मानो बे दुवार सालामखौ सोनो हायाखै? थारमाने बे हायाबो आसामनि नङा। भुटाना बे हाखौ मानो फ्रेन्डलि नामैसो बे हाखौ मानो ट्रिटि खालामना दोनदों? मानोना बे हाया भुटाननि नङा। भुटाना बे दखलखारिसोमोन। जोंनि हाया 1774आवनो बिदांस्रिया बे हाखौ लेन्ड प्रपार्टि ट्रान्सफार टु दा ब्रिटिश सिनद जोंने बै समावनो ट्रान्सफार होनाय जादों। नाथाय जोंनि हालामखौ परबर्ती बामनफोरनि षड़यन्त्रआव जों मोननो हायाखै। बेफोरखौ जोंनि जारिमिन गोथां बियो। बे जोंनि हा मालिकानो जुदि दङब्ला बे हानि सायाव क्लेम खालामनायाव जोङो मानो रायजोखौ मोना? जोंनि हाखौ निस्सय मोनफिनथारगोन। 3 तारिख खालि जोंना आदा प्रमद बर'आबो दाना दुवार्सनि माबा मोनसे खुंनो नागिरगासिनो दङ। जों होनदों जोंनि कनसेप्टखौ हाइजेक खालामनो नागिरदों ना नोंथाङाबो दुवार्सनि आन्दलन लोगो लाफानो नागिरदों? बे खोथाखौ जोङो स्पष्ट खालामो। मानोना गोदोनिफ्राय जोंथ' मिन्थियाखिसै, हयथ' दुवार्सनि सोमोन्दै दासो एसे मिन्थिहांदों। आरो गुवारै मिन्थिनांगौ दंबा जोंनाव फै, बर' साहित्य सभाखौबो जों होनदों गार्जेन आफाद हिसाबै जों निस्सय हेल्प होगोन। खिन्थु बे जों बिनाय दुवार ओनसोल हालामखौ आबाद नोंथाङाबो बड'लेण्ड दुवार होननानै जे जायगायाव खुनु बड'लेण्ड दुवार हिस्ट्रियाव गैया, बेंगल दुवार हिस्ट्रि गैया, आसाम हिस्ट्रियावबो गैया दुवार होननानै, बे हिस्ट्रिया जोंनावसो दङ।
बे हिस्ट्रिखौ होनो दुवार भुटान दुवार हिस्ट्रियावसो दङ बे भुटान दुवारसो होनो बेबादि बड'लेण्ड दुवार होननाय जारिमिनाव गैया ओंखायनो जोङो बिथांमोननाव सोंथि सोंहरो जुदि दुवारसनि सोमोन्दै दुवार ओनसोल नौनोगोर हालामनि जुदि मावफानो गोसो दङब्ला जोङो निसय वेलकाम खालामगोन नाथाय जोंनि कनसेप्टफोरखौ जे जारिमिनारि जिनिसखौ मिसगाइड खालामा बेखौ जों गोख्रोङै बुंहरथिनाय